Okay, gal, happy Father's Day, happy Sunday. Nasuwas na kayo, Kulo, gusto ko. Wikut yang, paingos na kayo. Misenge, Sanri, Chun, Len Longol, 2021. Nakidakfesh siya mo yung nak ng misenge, nga ni spell siya ng masimit sang klomala, singkat ka mo lash. Ano katliye, nga ila misenge, aklinya klelen, lan papa misenge, Finshot na shoes na kayo papa on na kayo so was sa mga akin ko or makininis nga papa le ilos wangin na targa ko sa mga saying yan ko sa mga eto ko akin mo papa siya was in Auckland lane si makatilas na siya saying in lane na wuwas Nagulong lumalak na suwas na kayo. Medyo gilabas na may tao. Ngayon, spell siya nga in siya kat kayo lash kat fast na may. So, we are gonna so nag-proy siya nga may. Kat proy. All I've got, flat na. God, sige nga na sumgaw siya Kulo malapa. Dali, long lang, lom na sish, long si, yok lom na sish. Dahil ko lang may spell siya Auckland, papa na kayo. Que wala na long lang na sa kung sang na sales. In mo koin tafalaban na sin talik na talos. Dahil tiya tuwin siya kikasalo. May kaden na kumpela na kayo. Nagkikidasyon na kayo mag-lutlut na misenge. Nagkikidasyon siya. Leda kong dalom, wikut, o kaya mga ngonlom na ingkot, ay inakfisyasyok na nakfisyasyok din siyas. Ifoslan fel sige, kumail yalas. Then going sukumbet, gimana gawin, able na su. Talagas kat wikut. Ewa we be viewers slash ngayon, los sa mga shigala ko, los sa mga efat ako. Akin siya wuya los pa. Paging misya clash ka fel sige, nag-project mga ginagawa ganyan ko. Sefanna na yung Jesus Christ. Amen. Amen. Kalau lagi ngayon, yang ini intiba kalbun in aglin kuwas na kewa. Kulo ke kuwas taka wikut yang oolutuan. Sukya nga use nga nilang akan display message lan nga nila asmat sa luwo yok na kum melise to siya pain kum kanila akan display message lo. Nakatafast na bit. Alright. Well, sukya akan display. Dagyo melise tosiye. Pain kum na kewa. Happy blessed Sunday. Mat na kewa na choose na kewa. Kaya Kim, na Charlie, tuwa pa na Zoom, happy Sunday pa na Zoom, happy Father's Day, dapat ko na nasigbat na kewa. Kaya Terry Suf ng Kent, Washington, Terry, launching kat ke mo lash kewa, wikom pa isang launching kat ke mo lash, in dapat lape, in fact, happy Father's Day, nasin na kewa. Na, kita show na ke 막저처럼 misenge mana gunito na kumdafa suga long weekend ke paye 막저처럼 gun misenge Sanri Chunlen longol si vesigan fa mo lalay fong ikat akkalemye mas paspes lalay fong ikat akkalemye ke mas paspes marit Kasha yang nalaksangan na nashke medo ya singaw laligos na kilongolon ko siya na ash ip to lusing ako siya. Ip singat pa mayasor in sause na mo ke siya na sukin nawiyak na kale limit na kasha fa ka ash pe oye si sikya. Oye singat pa ash matan mas. Matan mas si ma sa kanila milak kaila na ta fa akmuliat lon dalig si mabisa.
na bagay may lakum na misenge ginasham gun iptolungan direktamitli at show na nagmalutit sangan mananap sangan ash kin faklat direktrik may fakatlan kasin gol nakatava fast namit shukyan se chupela show but when ash online about shrug online may shipin lasho organizes na kewa in ash mission statements vision statements mission statements laws kan pa may shipela laws in asha shipela lasho pa kung vinsum na kung hindi Finchak sila siya bakit sum kung hindi may force ko ilos sa masuking client sa pagkat Finchak sila siya bakit cash lose o kueng gas langkat ko tayo silo sim na ko ngayon ko dito le may akalem gas langkat kaya mo tiya dafong dake sumo ng gas langkat kat fintiye mo ng gas langkat le may na pa gas langkat Naglalashin yung kung kung email ko info@castingcall.com. If you lash pa kung tensin ke lash pa kung dito palit now yak email ko da akkalemye sila. Ano ka tawag call kaya alula siya ko alula micronesia sa mga cash ko akfashe use casting cash allow. Ko into siya. Pangat talaga pandemic schedule sila siya. Tuesday, Friday sa dakawig ko, Wednesday ali ko staffo, napamisingin ang dakaw sa kaluwa. Na asya update sa mga guskan sa mga casting call group la siya gusin nila pangit ka updates mga Pelsa ako sa tenan sa mga Facebook ko website la siya mga NDA at kaliye tafel ang gas lang kata. Finash TV duman Roku enable TV se whether ligat ke Roku live penalash ko finde Apple TV ko smart TV. Pelsa apps kanina under development. Fincha mo yung wikut man na mga akfasyak. Uso bigat ke casting ko yung hindi live la siya. Hindi wala announcement la siya. Ke wala announcement emit Facebook group la siya. Kung ash ke Facebook group la siya. Saka wigat ke kung hindi ka updates ma fincha mo hindi ko nakfasyak. Okay, kalintawala na may backlash na biya nga gusto nga biya ke Facebook but streaming na ash ke Facebook ay na ke website lash si pagcastingcall.com na ash pe premium channels to ke TV na duo sa smart TV na smart TV sa magos ko kapen ko na katyak ke gusto ke Roku apps give smart TV na duman nam kun download casting call kung search casting call nam download yun na kung live flash ngay online ilos sa mata ka wikut cash ka din yak laon sa kung nuke mga na siya kay siya talaga slash ngay ito ka Tuesday Wednesday Friday said na kung lihat ke Roku Fire TV na Pelsa Apple TV apps nga nila become available. Na syuke nga siya unso ko, kaya sumneral Primrose na kaya unso ko fa mo Leum Jesus. Syuke, wigat ke. Kaya Kulo kag sa kingkat kaya mo log kaya nga kain wikut misenge happy Sunday mat na kewa. Unsa ko nga misenge nge mala late Sapro Alexa Kilin Olem Katlog.
Night primrose kum kulamalap ke unsukungan akkay kum primrose ke en kumashwean magumakfashingan na shue el skilling in davlabe happy Father's Day na sinbaba na kewa usama wikut oyekange ko olutunge in davlabe happy Father's Day na sunbe na kdesunel KCP in davlabe na happy Sunday. Happy Sunday, happy Father's Day. Nasinbaba na kewa. Len misenge kumdali ke len lan nine na onen tayak namin nga baba siya nga ngamdaliya mo or alorik yok len lan nine o di len lan baba. O pamusing aloy nag Facebook posting ko nag shabram lan bigit na alayok shmon ya. Na ang akibe wikut was pe nakulin len simsing len lan baba. Sophie Alexa happy Father's Day. Pe nasin baba na kewa Sophie Kulo ke me kumdaga wikut chang sipe kumin filie poton po ke makata akfashing. Na gusto mo liye picture sa mga art magin ngayon kawak sila pa ngayon motlak si lutlut si ponbes wangin bang na bagiye ngayon pa last name Philip Mackenzie Philip vaccine dan si wiyan dan kiya ko na click dalik na natin nga click na wug clients upon ang live nila sa usingan sa pala pe lalos ke wangin dalan dapat malusan pa nang ngaki na magkilinsan pe akkalemye pe nawala pe na kewa kusama dapat ko wangin dalan mwet makat alle pala sigus ko timot ko may isa wangin sakta in aklin pe len inge len baba na going wikut was na kewa pe Sukumel Upert Thompson Upert in fact mo happy Sunday pe happy for Father's Day to all fathers lumalap ke kumtaga kaslan nakitefashto namit nake may shamsham lash na misenge o kusama sa ashme once ko dugo amit kita ko nake may nanaklasha ta sakta kum finge tala magsram din na misenge para magsram din na misenge ipsemet ngan pa may asor in cells pasingalali ko nake pasingalan kung hindi na meto sapta ya pasingalali ko tigolon dos pamuli singan nash iptolu afak ipsemet ipsiaklungan pa oshie osh oyesisiya nagdesam ram din pe ipsingan na ipsiaklungan pa akmulyak lan dalikse na in akollah tekinise na met kuya ngayon tekin school Mr. Frank in fact lumalap masuwas na kayo sa mata ko wikut ke pengana lain ke pengana wik in filie casuals na ke kaisilen ke Facebook group lashan Facebook group lashan ko filie na gos filie le Monday ko yaksel Nemina Khan, Finen Honolulu, Tuesday, Rina Lafay, Ilash Missouri, ibang daliyeng Kasha Tuesday, ano nista na kayo ko siya na kayo rol Minister Skipper Ita, atos to ang Kasha Minister Emerson Dalenshu. Na Fred Deganis Efin Tosie na setean pa kafika Ephraim Finen Sacramento. Na Sanri inge na nga force nga kun gebel sa nga following na Degin Driscoll. Na men ko finloin na ye tolu nage yellow tolu som na Degin Driscoll pa backfashe Sanri na nga kisang si break alal. Ilan min ako yan kasi lang diafshash
alle or EAS it will be casting a sabbatical. EAS comes Shabbat the Sabbath pa rest. Alle mo min sefanna sangbello inash kumin kan mong le lila kumashe o ye ke makumak fashing. Min kun akatin gafu fu. Kita kan dictionary na mon kan le me ka dak fashing. Le me as best ma yo. Or yokshupe if in gadil bong nekalena kit ko in liye ko in akollah masalorela. Na ifal pa ng ako min mo. Tifal pa na ilorela pe manolad mwet. Inash pe mong le. Minchkimot ko gumfinsum 7 days a week, 24 hours a day. Gumipalakan na ke modum sefanna le. Onay wangin na kalem mga makfasya. Na gumfinsum mong le flokkelin to kaya mong galin si flok na kiwik to kaya kumiakulin le. Ash alle refreshing. Naro yok şüphe ki akım kılansa yok na kılansa plakkum na ki malan gata. Kat koin kafu na katiloyan le ne şüphe kılansa plasha. Na wuy naş kumin step back na kumdile ka you self inventory ka self assessment ki makumaşken da kumaşı oye. Na ora taking time out got inspect mo alle yok şüphe. Nagkakalens up singe ay ben nagyorik maluman si Efin na kon nagyamana kewa. Oana si mamakfashi. Ina nash mong lesi ke mamakfashi. Ta ngay usi unsu ko ngay kasi sumnera lidie William nagyunsu ko ngay unsu ko ngay fa mo finchecking keko. Finchecking Lupsha kasake unsu ko ngay gaske ngay niki pa na pasha na ngas na sipa la lidia ngay orang along sim da shirkin on like along sim da long min usi pens usi kan makla na ke mga akfashia ko usi kan going super loan na ke me shipen mga ro me shipen mga ro mga sefanna ko masi yok niki naman na kayo once ko ngay election ni na igas na si kum na ke mga tash kaya at ko once ko nga nakita Taka na lutlut lasr. Mas we get what's going.
Alright, Lydia, kung lumalap yun sa kuman, ano yung nga taga gas, kaya nga akes makinyagat kaya makagash kaya. Na kamal cho, paingkum. Gulabe, paingkum, gulagam taga, wikut jangan, kung sige, ang informasi ng kalpangan. Happy Father's Day and God bless you as well. Kung lumalap kaya, ashluman. Naging akkalemye, ketika naging show naging may nanakasig na siya ang misenge. Si Vesing in fact, wala yung ngikat akkalemye mas sepangan mas pas akkalemye mas pas kung wikut finjak mapabal na tumaning ashroom so naging meto sa paye fasingalali kurs nagilongolon ko siya. Ang Esam kan synoptic gospel pa meto maklu. Ang ayakri le may kalem synoptic gospel sing. Kung mo ito, kung liye nagkikumihan, first one yan sing is onan siya one yan sing. Kalem synoptic gospel sing pa belum long casting synoptic kalem ba sefanna ka synonym se as oana siye ke oasr. A synoptic gospel meto lutlut. Kung John il dinashki synoptic gospel. Meto yok na sum na sin community, Jewish community. Na Luke, Greek community. Na Mark na sin Roman communities. Na mega trump din. Hindi ba meto il sum na yok na sin il Jews na Esam lielalan ko oilalan at ko oilan with you. Example singa ba kung tikanta ko na ke meto read you say oye fesin lash mit ko siya shigain mo kumapangan ma meto in fact kung bigyan siya kalem ke kumain na kumin konauk le fakya oilan with you kumin ma kalem meto na sin with you Luke na sin with Greek Mark na sin with Rome. John, manasin all communities. Manasin with na kayo John is first person. Kalme pa, kung lalay mong isa kasi sila lalay mong isa lash. Na kung may sisik nga pa, pukfag sa mo kung sang may sa kasi sila lalay mong yun read. Kung so, hindi ka puklal John. May yan, kung may simlal John, ilte awal mit Jew, mit Greek, mit Rome. Ano, ilawal na kayo, assume na kayo, ito alagbat na kayo. Para wo ko minso, matak nila me John assume na. Subus nga. Na, kung learn na kayo may reach last na misenge. Sa mga siya kayo meto sa paye. Katsam kin le meto, ilakshaw na kasi, Fasciati labels som försök genmässigt si se. Förlåt till eller sermon on the mount sapta li me kosti sapta ja. Sapta al ko sinda ko main lal. Dek moro main lal. May to in kalem kele masima Leum Jesus Christ ile usena silos. Muli kina kayo. Mamaylos ito, mamaylos back yan. Kung mamaylos niya na kilos yung kalem kele masi wala ko sing esot na siwos masi nga wali ki mana kayo na maritslash nga si ak ako minchigden shike capacity me kalmen meshbin merit nga alal mo ko bisivena ask ki sensiak sa sun kung na sun oye si wangin na upetop na kainin na luma. Kung sumsuk mas, kung sa kung na ekmeron kung Google kung Google, computer, kung bagon mo etsi. Nag-implant mas malasyo. Ash, kung minsan de diagnose kung ke mas luma. Na, dahil suklash specialist ka, ash, mwet makain tuk onweyac top nagkikisensya ko saan lomaan na kung may nakonsum na siya kung may nagfiga onweyac mas loman ne may si bakit yung dara bakit taka proy siya mit life nilang gavin proy cash
Na masing ako min kalem ke min naksilas misenge pa. Oana si top na ke elyalas. Oana si solutions na ke social issues pa maske. Top na kewa assuring Leum Jesus Christ. Na pamairitsiga taka na si misenge akkalemye yok na sikak ke aklu ke ministry Leum Jesus Christ. Lamayak mo oya singa sikak finan may nak singa sikak finan Capernaum, the Sea of Galilee. Bangayan si mala Leum da karo ministry lalanwe na funny natin. Funny natin. Yok yan lutilan Leum ni akkalemye na ke molan mo ito na ke tokashay lan kan. Ilusin matawag akollah oye malos panak oye malutya ke los ke na ke masima Leum Jesus Christ to kada akkalemye na silos. Masing in fact Leum yok şüphe ako min loy na kele na ke ulayan mata il şam gün ke ulayan mata en şüşni maitlang usima ito ka usi mula na sin na kewa. Na oye kacharm ke masab da ke Exodus sama Deuteronomy kalwun ye ko ikoye ki ke oik ke Leviticus ma oye kan na ke main sang shishni maitlang usima efatako. Na maitlang usima efatako masima ulayang nato ang shamram kin sama talagang Israel yok na may chuken bensing ilos ala konokla na ilos sige na ilos şukye oyalalos insan kanaus ka insan kupoy dutilan elsama şamanyak ke olayan nata fashion pasun bensing na palay may ke akkalemye na silos le masing ausut nga esut na silos el woliki makusashke el woliki kapang top na ke shupen makusak fashion isun olan bel sima Leum Jesus Christ in secret nationals yok şu ako min esapetsel lapsen belki de esapetsel lapsen na ke diye oyalan Leum na ke lutilaling yok na may ritual ko tako na ke polo ke marit saying osh I menlu se masikyak kumeliye meto sapta ya an for single like to go on ash menlu si idam da ke met kol si ke synagogue saying sap nakisim mal mak ki sapta mi was luan sap il Capernaum saying il pa Jairus il tako na yurin Leum Jesus in siya ke kashalan Leum nasin nato Luke il akkalemye ke Luke aligos fosang luan le nato il ye singaw luo na nempa singaw luo singa samosla ka frie ke mennak luman min ejbetako na ashpe significance na ke ye nempa singaw luo singa ifo tamal singaw luo shu singaw luo na kumisum na ke fact ya ashpe throne long wala or sama lamayak mo singaw luo malan mit tamal singaw luo malan shu singaw luo yok shupe na in fact lagi marit singa nato Lugal sa mga nato sefanna in mise il lalalfungi mo il lalalfungi mo Leum Jesus il ko in akkollah nakatliye ke gospel luwa saya wala ke ngafak ke synoptic gospel luwa saya kan pa meto Luke ko synoptic gospel pa meto Mac Luke na wala ke gospel luwa saya fact mo nato il mas upgrowing in mise meto il mo il mise Luke il mo upgrowing in mise na torela ash anik ni lesilash ko ash takan lesilash
Kot finde na kalem gesnap te gospel. Par yokshube ngan fries akade na gesnap te gospel singan. Nagi marit sisil meto mak luging dia na tafum le. Kodin loeng na ke shamonyan marit say. Met kum read na fos ng pangmapangan pangmasing sa ko. Read na gospel ngan kum Esam na kalme. Kasi loeng to na Leum Jesus il shek na shamtram na sil Jairus o peng sitako fakle en natal mise. Lagi Leum Jesus il sinelelan mula Jairus sash na inensil. Osh oyesisiya. Osh pe matayan si ma maskin maslal. Si ma masin in matayan. Matayan si ngay kalye pulon nuklon Leum. Ako vin read me read si ngay yok na nage ifin bang akong som nage ipsiak luongan. Se man får slå mål när de luar. Badal tingan il kalye på nutlan na lebi på la askos så mycket. Men se aspiti kalye. Na pida lá né. Tu inaston med fulia ko. Pos mit psai dumle. Na ngaita. Le as mwet kalye. Na o naging afaka. Matayan sa inge el mas yes nga luo. El lucid belt nga nilorek makon la may kashaplal na kewa in suk onweyac maslal. El check na tuku yes nga luo lush mani lalingan ka lush kash paye el check na mas. At fingalan ka nagmasaplal mo si Ashke liftikas singal me ko singal yan ka tolungulan. Sham kun nage nice lan matayan si. Na matayan si nga nagmasaplal mo matayan si nga iltiya nice. Oye bel tikra na shing nashlon may nagkisipin il oya wala mo iltiya na nice. Ilito ilangan no iltakopen na sukski mot ko oye mashikin tulo ka no lalan na ko suklem kan oil sok ma pen. Na tukoy matayin sa inge kalyen nunuglan nila. Leum Jesus Christ sefanna. Il palaka na ikle osh ko som lakay. Baka fact na Leum il sexual pinanita nga il bakit mamatayin sila. Na in fact akkalemye sila. Kung kan read ke pas longon luwan luwan. Il read na sila il akkalemye na kishipin malay fung ilang matayin sa inge. Pa akkay la mas. Leum Jesus Christ il bakit namtayin sila Leum. Namtayin sila il tiba na sange. Yung alap po siya pa-like sila in fact le. Nga pa may makahal ko wiya Leum Jesus Christ. Na usila si kumawin noon ko settings sila. Leum ilwela Jairus fa asho masing siyak a Jairus taliksayan mise. Na iliye oye singa siyak kalmeye pa kishipin Jairus iliye oye singa siyak oye singa kopen na in akkayela ko akkoyela lalay fung ilalan mo Leum Jesus Christ il eko in akmoyek en naton en patalikmatan natin babasikan kusto man ikigas ko siya ang bagan kalmen en natal bomb matayin si nating bawat si kanina si na may siya siya dahil siya noon wayak na los fast namin nagilos soon inge si Jairus ash may uwan may tatong ash warung inge si may ding los tong life ko mo talik matayin si ilmise wala makansi ko rin in bang may los ito Leum Jesus Christ il fact le talik matayin si nga ilmatul na ilo salal fung ilan mwetting or ilo si shesh ishan fact sila Leum na Leum il si fact na sila dos in ilalikin gal sila na diye kalmeyen fact na Leum nga ba ilafag le talik matayin si nga misa diye ilafag il shkilan no toilos nag-iiplan si film mo ulyakan. Namitlilan fa nga nakatayan. Esam le
men lan lem ilti oro in akkalemye il bawen natin kat kalena o ilki shike ilki ilosin ito kalem gele o yesim ako lutis malemele lotelos kene ko sangasilos kan muliki mas mailos ashkenan la esam le katosilos la lalfung yast lalfung ikilupufen ashlalfung lalos kisfil molyak e katosilos die. Katosilos fosek ana ako misenge. Direct life niya. Na balimil sila akkalemye na silos. The sham kinsifil molyak sila. Nag-iiplan resurrection. Kaya si mamay si Mise, el Mise kal mutul lukutin bel na may an ashfil molyak sila. Na parang kalmen faklan lem na talik sigal mutul. El dami Mise. Men ash ilke lotelos ke oyen civil molyak mayen sa posilos tiena la alfunike gassen civil molyak. Ay pa ako miseng. Lagat met alfungi met klasya ma mi sa wangin lang kat binan sa alfungi mo kada kan sonolos. Dakat fakla. At fakla ke oalos le ashib kita osun katin mo koin sang life ni sa life ni lasan na ke may god mwet katikan monlan mwet se katikan upek da life ni ke masi katia dia pasal tasakta pa ang life ni sila lem ka de ki ako min life ni le banga ko mas ke kat finite pasal pangan kalmen la life kat long akidan la life na le oyesan lem el fakin na ke oshifil molyak lan betlalal na kewa oyesin sikyak in oyesin sikyak penasin betlalal na kewa civil molyak sin natugin met nga illa nawana ke lemil fakan lemelak molyak matayin sin ashkel nag-iiplan mas ko onaengesh ko orek malasho ko oana siye ed makatashke ma Efin bangan die festival na ke magat liye o kita ko lalal fungile lemela ashke mangan fuka si oye mai usina si kumindishna gashi ya gashi kat yangan pa kat fin lalal fungina pa Efin na ashketin lalal fungina kumin akyok kitin lalal fungingan kolon laim el koliki mise kalme ba masima mise ta kapasal lang kolon laim el kan akollah kan rela wula kan akmoye 역시 아구민 라이브기 입증한 피니쉬래 라이브기 락고 그때냈다 le 그때 라이브기 라신 그때 악욕이 그래 그러면 악욕 저게 kumriti gaslan God kumriti vinpa finne kumri to read memory senge kumproigen na sin God den gas ko ak욕 kumin ko la live ke mayin ngagum molin ko bagat liye bagat ko live kat finteli ubek ten live kat ko in fact la paye kat ko in fact la aro kat fact la kat nakalwi ni it becomes part of us tikal mo ba main stop bagat kalwi ni main oyang paye la Leum Jesus Christ il koligi na kewa Tasok ta kot mwet pamanas shukle la life ilaw. Na kot finite la liki mapaye mawungan. Then Lord nage malan fellow si mapaye kulkot na lagi then futulo lagi mapaspas ko ingkulkot na lagi area. Nakite ko sure lagi malan ka. Power ang fact mo then matake gaslan God. Really gaslan God. Kung finite la life Shukla life ni loman, let me fact the life ni siya ay na mustard seed siya, na fiten mustard seed. Umi fiten mustard ni mana shuksi. Kapag to ay na konyan, sak na lois ka, sak na malapa.
Para kiden lalfung asa finne shukle ku finne ange ku finne mo kumbet lalfung ise kumange kumbet mise in deep within kita wasin fakya shock the bible fact mo e ash si fil mo yakse apangan masing ako min matake para lame fact le matayin tadik sika le ilmutul tadik sika le ilmutul na lo si shesh so ekilo sin kalem kila ash si fil mo yakse na kung vino lagi may mit kasi lagi matayin si mamas matayin si kan el mo na kina shipin na lalfong ilalan para ak kayilangan na kaya na lang kata si papa si kan pachayras finil may kul kasi ni Cox ilalalfong mo lay nil ko inak mo liat lik sinalingan il subenir il samay kindenso na yun like Jesus Christ le shukla lalfong lasr kuten ito le pangma paye masuwa sa akkalemye Bible natin kuten matake finde kung palaman di kan sikyak talalfong ikun le out nga hindi ka aproy kasi pa nga aproy nga ko na hindi sikyak tabe tiya makuda ka na kaya basically binigati ka na rin makuda ka pa nga lem talaek na sinlem ka mwet mam da diye ka long proy nga nito le Efin sikyak tiya serle parela no lem kat parela bang masing ako min kalem min kumdi mulash mo ito tatlong churip mo na sinwet at ilya ke mamwet ay fact keso Pangit, it's il timasasas. God made a long journey mga sinway. Kadang made a control liang o yisin. Kadang made a koflah controller o pero rin lalo sin sinway ito. Na ora kikita proy kita na hindi sikat na may ginawa ko ko. So what? Lame to like pilang sila sa tikumpara mga na kat proy na singkat mo kay Van na singkat ilay na fall na kipel lalan mayin tia proy luman pa ang onweyac mo siya Leum Jesus Christ mo kay Van shipin shukla lang life ng ilap ko mo kat isheskin kat chwela me ko nga pa ngay onweyac paye makumti ko yung onweyac siya mo so But lalfung ilash le lemel ko o paye sang onweyac mwet in mo tara mwet yokulit lalfung ilalusan oana gyros oana matayin si mama siya singal luang na oana mwet matawerong ingal singal diek le paye le lem God el ko sama so onzuko wait il skidal gwen chike sukaran ko na so but seriously that ma lem gadil ko thanks so ko na ko so along sa ko onzuko so fact la ko pa naki onweyac mo ito mwet fin mas som na yun ka kung hindi ka na ko ka som ready pa pala kung hindi ka na ko ka kung pangon na met live Kung we proy ka may tsingan. Na we proy ka na, tuwing was proy ka na tari, tuwing tsingan. When bumaktis mo na siya mansaya. May kung di ka na bela, ngoslan proy at orala may layashik sila. Pangayas lang mit life mo niya. Kasi proy ka may tsingan, may tamtalong, di orala may layashik sila. Ilya nga yok si pangan. Na ora, tuwing kung proy ka may tsingan, fria proy, tsingan, sang nasingkat. Shumon, mama saya ko shumon kaya tari filay la. When siya bagun shumon. If may lutlut, may isang luti kum yang, na kum shamdram kinin may lutlut. If kum kisar may akollah ta tari. Wangin na siya. May yan pangin mo slash may Christian. Am tawash we prayer meetings nga. Prayer meetings nga orek na tari. May shumon yung tukong nga kalay shikfon. Na ito wangin na siya. Laro nga ko magdala kasi siya yung ginipis nga. Kung proy sa singkat, na fla singkat.
Mana katil sila masih kaya sikya. Nakakumin live nila kat el wo. Pel na kewa katil wo. Pero kita ni nakil live nila sang mana kuha na sale. In the live nila paye out kat el wo. Leum kat el wo kal. Sino ka siya funa ashmet biyo sham sham. Nga sang da sham sham asum ko na kunso ko use. Nasakta pelsa ang amo page 5 lang din tuyaw si blitzing all ba. Tangage nakulo malap ni sus na kayo. Kulo kayo to gasla ngali la ashpe met ka wikut yang Joe JP kulo na singkat paingum wikut yang bembeli seto siye Kim Charlie kulo malap. Katsun kabun mananakla siya. Nangay tuwin senge in fligos le mayastigos na aluin sa umalawas ang yok na nasuwasam da American na kung sa taka fikat mo nag-tusta taka wikat yan di ka dapat lock siyam gud man na nag-wikut ko na ifinash o yes makuwas liya mo file kung sinsiyak sila was makuwas kikten cham-cham akkalemye pe katkan cham-cham kon la hindi ka ba na nag-vaccine mo la kumayis ka kumite la may ba bala fact ash mo fact mo vaccines nga ash suwanyak ash ke fake kek single to sufa single ali ko agam suk de wangin ke na nga vaccine na ifinash pa si kum ki cham-cham na top la siya kita usya pa ba sang tuku. Oana siya min shipea pa Oslo man kumkita le me pa ba fact na kishmin katsum sisla pa lash pukun na giden mo ko in share na su. Mama kat ko na eh. Kaya wala siya kan ko na ekma siya afiliya na ang Europe. Wala siya. Classmate sila na tamay no da finan Maui paingkum kulo ke Ashloman, kung basang be, at ngaliag pizza silum, Sam, nangamot ko mo Sam, pabuguldo mo man, sibang classmate la siya, na paingkum was kewa, kulo ke, aru lo bel na kwenta ka wikut te, kung fliya pe pa siya. Tamay, lumalap. Ang amo, bange, Terry Sue, kulo pe, paingkum, kung lang malam, at talaga nem kaya masing at ang alam ko ifat ako, ang aliyah lang kung fliya kaya messenger port la siya. Na sukya nga ni siya unso ko man isang kalye mananak sila siya nga ifat ako kalye ke proy. Nas we got kaya unso ko man.
Alright, gal Lillian Primrose, gusto man lang. Ako gusto talent mga kadilito na si Wuskan, nagipasya ko, nagifinish siya keeper tulungan Lillian. Kadler magin, ilmo ka na maganakyap yan. Lo ko sugungan. Nagatsun kapin program lasha, siya nga monetary messenger board lasha, lila kaskisin siya si luo maa, wangin, nagdetuin siya nga kalye, nangan kayo ninja Kulo, malap na siwas na kewa. Gusto matagal kasla, filia pa siya was, kafinne kasin, akkalemye kung wikut, kung loop siya, mananako, manlutlut sa inge. Lada long lang kat, long si yokla kat, siyasin sila ngon madaling wikos. Di ka na pansit ka o sila. Akat wikut, then proy kalya. Proy. Olem kat, flat lang. Katswa yung gawa sinsa Kulo, malak. Kulo long lang lom, Kulo yung tsun kapon program la siya dal, benjigat fashion. Kat proy siya kikasya lom, karangin niya lom, siyasin siya lom na siya dal, kung wikut kasya. Posses, acho que molho de masla, acho que vocês, acho que pelinaso lá. Kaya ano siya, and mga nashwe, kaya molho siya ibang delikot siya, kung cash. Kaya gaslom siya ito ka na siya skibel siya inak, Esam kinikot, kayikot, kaya mga nashwe. Wikut. Lalo lang kung wikut, lang siya yok na lang, magmadalo ni qualifiers. Esse casting gasam vocês. Papel não veio. Project inge. Elas me como cara. Elas me get check again when I do so Jesus Christ como wikut como gasam. Fidia kalem Jesus Christ que koflah check mainge. Para get check mainge na kewa. Kenin when sefanna na do sa Leum Jesus Christ. Efin. Amen. Amen and amen. Like